bakora amashuta marungi munonga kandi program age ndetaga kumanisa aha bintu binye barukora. Now ekindi kitongole kibakweta Wisdom Creations bo nibo bakuretire amashuta masya aga Franklin's Herbal Jelly. Amashuta aga nigahweraho omuntu wena gakozesa omukumuya webizibu nko kwoma omubiri ukashanga bino mwera okweyagura skin rash emiburo ebiguna amazomba ebyo byona hano ukozesa amashuta aga torugara kubimanya kandi bashanga amaduka gona na supermarkets zona omwihanga icyo rakore omurumbarra zo mu Queen Cosmetics Sportive Building zo Vision Cosmetics Abuda Building zo mu Fresco Supermarket omuri Banda Mugabe Cosmetics omuri Ntungamo Manyana Sons kandi wazi singira amayiro 20 Kiria Supermarkets baterere nasumu yabo okwenda kozesa order kubookinga nonda mashitaga nda kwa agent ninga kushubura teresime ya not mushanju mwenda 12 50 twine nabachiboga School of Nursing and Midwifery nishomero nerurungishwaye yeje sabuzo nabiki kandi rubakugura omyebyo bibariyo nibashome byo buzarsana n'ubushaho kandi ishomere nirisangwa muri kiboga nabo esimu zabo ziba ziri active aho nambo nizo cyo rakore zetegereza igi obaterere ugambe nabo nibiza kushomesa omwana wa hands on ecyaro kushoma akikora no baba bana bukurwa yakakanatunga mu bako hakubara nakora nabana yetegereza buri kimwe mwese je kiboga School of Nursing and Midwifery yesu muzabo a TV Western Studio and Vincent Mjoz right now ne Dr. Benjamin Musita ogunomo yesa economics on different universities kandi ntwenda abantu tuganira uko umuntu ari kubasa kozo somutwegwe akeho mboro omuratini icyo kigambo kituri kukosa capital njerwo mu kigambo cyoratini kiba kweta capus ekikumanyisa umutwe the brain. So now you see the capital number 1 is your head. So wowe ne doctor nkogwa ryaha nagambira ngo uko kubasa kozo somutwe kurugomgoro ati no urabura konga kandi mbasa garakari cyacine. The first capital you carry. Doctor, good morning. Good morning, sir. Ntoramutse aho gwari kutureba kandi atarutujicize simaranga kushanga ngo twafana hakanya kandi kuganira nshonga nkuru abantu bona baronda sente abantu baronda kugira ngo mujurize nantine sente teniko basa kora konka ko rukuza kureba abantu benji abatunje abine bekoreiro baza kugambira ngo icyo babire bine gakagari y'amagaragabo nyo wambuza umuntu mugeiga tibinte bindi kureba konko umuntu ari kumanya haryo nasa tuina engamba yeitu ngo nakushanga ijo bero ine billion ya shiringi oji no munsho mujurize konko teine masiko go kukora shiringi 10 nyenchakari uburyo mworo nakushango ine billion bakwaza ngo ije shaba kwa million wagitumunsha ukashanga no tambura nayo konka nyenchakari uteine masiko gona go kongera ushingi 10 ni mango ryo mworo konga nashanga umuntu ateine na shiringi 10 munshaho ijobere konga ncaraka kugira ati nyenda kuzowana nkanyenda futanka gukora kandi sente ni mangu zoro oba nazo muri gihe nkora ubwo nuwo mugeiga icyo nyenda tubanze tuchikwate umuntu mugeiga nogwo ina magara nogwo umuntu aina masiko go kugira ngo yargaha kuko nakugira ngo nakurwa mu studio nyenda kuzo mu karasi haza kinkweza kushoma samuel go kwezi makumpa sente nimbanye n'amasuko go kutunga n'ibintu bingi koje muzurize naza kwija nshakara zo mu karasi azo kutubediriyo tuganira ngire ntaje muzurize agira ati Benjamin hariyo katendo witoko nibendo umuntu arikweyera no basa kutwara tendeje yo kweyera office kugira ndi ninjitwara so capital yawe negumane yongera n'abantu aboguma nomanya konko mutu abwachi ntwenda gamba kintu cyo umuntu wena ari kwimuka akakonfessingo bworo
akegera ati nyomukundebera ati nyine kinginemo kare omuntu nagamba atyo akashanga ngo akatwara ebimuroho byona no kubura sente nabyijekera gavumenti haro n'omukazi owundebire abire hariho ka kiripo nkaraba nkaraba je social media zitakushana omukyara ariyo nagira ati egi gavumenti ya President Museveni njiganyirwe muki ati abashaija boona bakwija ati bakozere ekyokuguma nibanzaramu nibagenda ati nyine abaana mushanju buri omwe ainishe ati mwene egi gavumenti ya Museveni ngitungire muki ati nicyo kyonka ekyokufuna abashaija kunzaramu bakagenda bakanzaramu bakagenda norengo ekizibu tibari bashaija abashaija abantu basindikwa gavumenti no according to haruwe I think it is sure noreba kiriya connection ana kugira ngo gavumenti ejetaratire abashaija mu order bakagumana bagire ibyo gukora by'amani kandi eje mbere kare to President Museveni so nabo bizire bakamushango kandi abashija nabo karabine order kunga mwe ntatungire mu gishago kubugana nkabo maybe byona nabagaruka ahantekateka yeitu okushiftinga ningashi okwiyaho omushango kumanya ngu nyobunyerebera nyitwara ndikizibu buri kizibu cyone kirambereho umunsi omunye nacheriti that is one escape kugira ngo urugo mboro oyino kumanya ngo ebizibu byone bikuruho ni wabyeretire tinanga yuko no cyo tuno ari umuntu anatureba najati no manya abantu ko bakuruga ashabwa cyumujuruzi batakumuruga no manya abantu bakuruga. It was the state of your heart kandi rengo no kumanya kwawe rahanga kuce okwakuritire bakuruga abako hari abantu batakuruga mbone ko argoroga faza bashobora kandi nyezga abantu bakayene bantu benda bamuruge bishi konka no basa kurugaho muruge nabasa kugira ngo obuzarebwe narahanga we okwari narahanga we nabasa butamuretera bamuruga konki wano giruta chachi ninjire ko kungujereba ubuzare bwawe narahanga closeness yawe narahanga na wareba kuroga it's an awakening n'ikinte cyukwimje what is the state of my heart with my God no baza kwimse mu joto pana icyo kigiye chimba hechi kirebukanye no kunyirire hare narahanga wanje bukoze ibintu binje bikuza kuba umuntu abantu abenje baba bimanye hari umujuru zobori imicere bakakugira ngo tora ukanguka inga kujya ngo tata sento mu kinteki kungo kahurira mutima abantu bajango mpurira mutima gwanje gwayanga kunga nanga nazayo. It is not the heart which is speaking but the spirit in you. So umuntu wena ryoko kurira nagira ati esente umuntu naziye capital ni cyabwacu no twara umuto bonke kintu cyukuru capital nkagambira abana nti tinku basa kwimukanka banza kugira ngo nyombe kenshi yo kuturamo ningashinyirukange ngo ntekeze bakweta revenue bakweta assets. First build your brain. Harensho ngabwache muzere wena karikuzara umwana abanza mutwara ishomero. But there is a simple way of getting money. Wagambira mutabano wawe shahejo tugumuza umurutoje rwana ko shorrem umukasheshe ne basa kumhereza shenje kumisha konka bwacu no banza umutwaro mu ishomero. Mindset change kumworeka ngo enseje yitu ryo tutamborera munetaga ubwenge bwinji kusinga esente zo ino umusha for the start. Abana bakuruga ishomero ninza kuhereza bico kurebera abenje abo kureba those who have been successful kandi who are in position to sustain ninga shokoreka hebinte baturina bakora nibabanza bazda umukwegesebwa kundijo muntu nibazo mu companies ko kuzo ama organizations empango nka World Bank ningaje ibyo bitongore binama minje nka Bank of Uganda nibakugira ngo nibanza byegesa abakozi babyo mentorship bakwegesa product yabo ahabwacho shimukubano bakora iki kiba kubona bakora ahabwacho umuntu nambara umwaka gona arukushashura umushara arukwereza n'abayineza medical insurance barukuragorra bakora ki konka amaranko mwaka gona na ku training abintu niyo bakwetejo
omuntu gwa kubangura kubanza gutereza n'icyo bariyo nabakora konkito ntwenda turugaye ishomero mjoro zitoyi naho rakozere immediately bakuteka on stage in profession zinche mnonga eziko bazi training abana kugenda direct into employment ninkimwe ba masko ma media nubaza kushanga kumukuba muri ryokwe babegesa how to bakwegesa oshimokota za muzindaro shoma kamera nabajitestinga bati washtamero munanka reba direct kamera kumva ko kubasha makiko n'umse itu tabakwihe directing you go into plan now budget for the country budgeting no kushanga ngo iri hango mwentu ija bakora menshobi tubara gukora taranka Kenya na Tanzania bakora ko kuboyine Benjamin ariko manye economics muri Tanzania bakugira ngo hareba kweta sabatku norwo mishomero kuba kubera during the time of budgeting bakutwara Ministry of Finance obayamba ko budgetinga bakweka allowance kace ohezo garko muri lecturing ya garko ukuzombana kubashomesa kungati no shanga government age kero kane ndicyo chona icyo kwetaga nko muri oshango mahure harmu procurement bari na procurement service kuja ko advisinga kabatiro nka tax incentives bazihereza ba producers ninga shabanta ba ku manufacturing ebintu mbe nijo turebere ezinanka zikozere tax incentives ninga shi eje mushore twiha manufacturers inokwe eche yambiri hanga hatebeta bateka yoko ezamu bidding ezamu procurement process eyo niyo corruption byono shanga bujwanjiromwe umwanya gwo kugira ngo bakwate nyowe bije bamushitamye mu office ariko byetegereza because I can assess the effect mbabuze ntadata yanye ni kind running mbahereze ibintu magirenti tax incentives azimutiro zresere zata hemere meji ningatine kizukozire because twata mushuzo bayire ubihire ushoro tumukompare na factory ya Benja atakusha ubatahi tiro mushoro o comparing amujuri zina impuringa abantu bakwingana ki kanda ya mbere kikomite ebintu biri ize no running of bahereza konka government yitu no shanga ngo yaragaye yaparachi yo yadita amje n'icyo bidding konka kabent shanga ngo no iha yabakugu obeho mu university obarito okwezi kumo munanko mu Ministry of Finance ningashi ikitongore cyo ne cya government bakoraningire ebintu obagiro tazo kumwijaha niza makongera imitwaro kama 20 burizo ibiro 20 kwamara ni cikinga no muntu ya bidding ngo bamuhereze miliyoni 2 kwa assessinga effect y'kintu nkecho ejo nenkora y'umutu so no mushanga cyayamba umuntu kugenerating experience kujyo tebe ibintu bindi nimbashomesa ni ndigambo korana kuri government ya Kenya na ne ya Tanzania nuko bakoza ba professors babo neje no shanga ngo kumbindi byabe bakora nkejo so echecho nchiyamba gaining experience umbinte byo rukushomesa nibi kandi kushanga ngo ini practice so iwo chukuletera bagira ngo basa kurugaho ugende direct no tunga sente icyo tukiriyo munsi yo there must be a process enseje yero muneta ga training the prior knowledge yo kuboyi no mu kintu nice kikuyamba ku sustaining abana binje muri Africa na society rumeyito ya muri major muri imbara umurebera abazere binje na bafa konka abana batakubasa kugumiyaho ebero no nibakana babishahura nibavagana sama uri namzai na nateka ebururu yo kugira ngo umuntu wene initaka mutaraba sama murekeho ababene benda kwija korramo ibyo bwiga babukorre mu konko tarubuza konka muze yicu tikakora because it requires a mindset change twina baziri mu Uganda atakwenda mwana wa na kuyarebere is it bad ingana it is very bad abwachino bakugira kare muri abakora abayinje katugire ngo abakutureba benji abamwe n'abakora siba Kristo twe who are called Christians hari abandi they are Muslims but I will give an example y'abakristayo mbakugira ngo when Jesus Yesu yashize imyaka 12 tine yagarikire kurebwa bakajya 20
and mu rujungu bagira ngo the child grew in wisdom and stature. Habwaje abakurikiza mu Yesu Kristo bagira ngo Jesus is God himself. It's in nature cha mwene abamureba bakugira ngo it is the true picture of God. Warebera Yesu no wareberera. Hata bwace mbakugira ngo umwana yasimya 12 yagire byahajana ho nako muzina kugeza n'abafarisayo ko bagira ngo bagaruka bamwihayo. Kumare myaka ejo n'imyaka 18 from the age of 12 to the age of 30 for 18 years. Ugo mwana tine bamurebe. Konkaba kugira ngo wisdom and stature. You must have training. But it's in and that training, you have wisdom, you have mindset, kubano changing a mind yao, or tuning to what the environment requires. But want to rush into getting money. And one of the biggest challenges is to in society to kurgam. Ukazarwa abatabatura nabo bona nabakugira the problems around them is because of another neighbor. The problems around them nabo kugira ngo President Museveni atuira abategeki kwabuze no batwikire bakatweka kazarwa mabashija abashija mushanjo buri yomaine mwine mu mwana is it true President Museveni maybe taro kiraje cyugira ngo watweka abakuzuna no gukurebera maybe he connect ataho there is no correlation ahari yecho anyway no jeza kuronda iki yana amanisa kibura but ekingwikiriza naho niyo doctor no kugira ngo shift brains kimwe cyo ntwe urubanza tuje condition hato cheza ku way house girl free konga you are not solving a problem so tureba oku omuntu akubasa koze so mutwegwe akiyombo doctor right now reka turebe umwana abamushomesa yaruguma university emer motechi bawo hone yabache abaringa indana honi ndo muntu mu afutano honi mwe bagira ngo mu Uganda taromero ninjira kucanga habwachi ninchanga number 1 amwana ari nakugira ngo ari unemployed no go narga kugambira who is not willing to volunteer nyere ko umwana umwarjire arjire mu university akija kaza ninga shaka zo mu nduka y'umuntu akagera ati nkege bya accounting and finance ibintu byo kubara oyine business no running neja kwehereza yo kukumbe ndi ayishomero ni mara SMS tayona ndukushoma neja kubanza kwetegereza byo rukora kuko ndukwereza busha now abazire bitu kujya nabona boro mitwe yabo omwe abenje tabarkwebasa konga hinabanda baryo abahoro mitwe yabo umwana karukweza university benda bamutamshe hari ko buzire cyo gukora garikacha konko mwana wena arkurga university ukaragaho kazumuduka ryona mujoza akeje umuntu arakwenda gukora busha ayina mazimo barakumuhereza umurimo nchiguma oyine business turi norondo mukozi hijo mwana shomere yakujya ati test me nyina mazima na nyenda nkoreke ngo nimbasa kwereza busha konko kwisha kwanje kwaha nejangu onyegese business numugura ka ibintu mubuguza muta mu balancing amute bitabo byanye because icyo tubakucegesa ishomere nabayine concepts we give them knowledge but we don't give them experience na nubwenge na no yoshomera ishomero nibitana hari icyo bakwegisa ishomero media icyo utashangira ni binji n'ibintu binji munonga the work dynamics mu Uganda ni zitana n'ibitukushoma ushanga no shomesha stabu oryo no quoting ab European Union no quoting international monetary fund konko shanga ngo ingendero international monetary fund nabwache bakagitandaka tibyo bigenderwa bya Uganda because Uganda is governed by culture hano mu concept ya culture harimo ibintu bakwikirizamu abamerika batakwikirizamu konka bakora international monetary fund bagikora ahangenderwaho yaba bantu bari mu bigo kwitanga developed nations wagira ngo moterho
abantu binja na mene workers babire disappointed habwa bintu biri no bakora mbe ndi mu university emwe nashanga umushinja one of the employers ari na complaining atabashobora bakuru mu university tubanyambere cyanga yishomero struggling with them na hatamuru ngo yeye abari mu university twara aza inisho yagira ati abashomesa bamwe barigeraha tibizire bakakora cyenyine cy'inku wese bakitenga ngo bakore ataneje kayo mediator afasha salary advance in the first month atena yanga no boy nebizo atkonke utabanza kwega the environment ituriyo tkorramu okamanya abazeri bashaka batatu n'abana bakwingana ki wakano salary advance atiniyo mutwareze atabwa cy'abantu aba mutakubatara baza mukagere mwabegesa on how the environment is cooperate okay what I'm sure is going to material nabanga have willing to volunteer because we volunteered but with time abana bitu bakarukuraho umwaka gumwe icyara kuteka teko mutwe no kutembenyo nyakazumbuhu nagambirije ati nyumwanya go kugira ngo gume no mpa ati Uganda gumire nkarga kureba umushisha kar manager wa banko muri mba room nambuga naho natambara nawe dacika nke 5 yanjira ata yam planning kugira ngo mu ihango nze Canada former bank manager akakora mu bank eji yakora muri eji yakoreji hatari narwo mu ihanga rye ngo naza Canada no innocent chikandega naso mutwe nambuza from whence naibuza chikatana karyari kugira ngo ogwe yabira manager ariko operating mu environment keji ateka ngo okusigaho family n'abana bakabasigaha akazo mu buhuku because no buhuku ihanga ryote zarirwa imihanga ritari ryawe to kurutura mungu oyine changu munonga abana baremira ha mujurizi wareba ba president Museveni wareba na batahiba abagira bakarwanda ihanga ryabo they have money but I think there is a reason money yes there is no doubt about it. But the means of getting the money is also questionable sometimes. No, baza questioning. Do not forego the sacrifice they made. Maybe it was that. Covering everything. Esente, taro sente rikuijo wawe. Dr. Oshome wa maremi akanokora na universities by different. But no wasubtiza kwe comparing n'umuntu ina harm naiba. Because you know kora Saturday zozumara no tegereze umuntu nabasa kuba nazi ibizo barumwe muragaruka byara yoreka amategura hata abantu bajinkana tokana doctor we ati doctor inichi you know ati society tukurugamo icyo wagamba n'amazima society tukurugamo ne tujajinga ninga ne tusharamu based on what you can see kungana I have worked with the people who are very wealthy konka batakurebe mu kureba konka society iturumu nukwera kureba hari umuntu ugeshaha nafunanka billion buri kwezi konka takuzere bizimbaha tumukubireba kandi takuvugana motoka kandi baraba turukureba kandi mwe numbara mujurize natura mu nzuki n'amategura aina hente zinga motoka ni shaki emotoka yari kuvuga leta navuga leta stomodo ahindurire motoka mirondenga konka nuko society yituruma ko kutujajinga okay yabare turiyo tugenda tuzo masimu gitu eliza ntwenda kwata amasimu kandi ntwenda gamba hona nabo gumenda batureba abo kuba ibo gumenda tureba ko yo nahori oyine niyo cyo kuteka teka ryeki kugira ngo umutego wawe ngo kubaza kuri baratinga number 1 from poverty bamo muri to teka fatalism nyowe bitinyine gunda bigiro wituba bagiga hato umuntu abirwa ate 45 bamushaka jya mayitwe sente tukazuwa hukari cyana bana bitu hatejo bageta fatalism to sente tukazuwa ugiga twacu bwine na mutwe you see so twenda kwata amasumu tukaganiraho nimwe abariyo batureba bagumene nitwe twine Dr. Benjamin Musita okwiyana gamba iwe nubire botokwe kandi notegatekota abo kuba aruho bingi abo kugambira ngo akabati ne kindi cyine kuyiha wakatandikiro hello orirota sebo ndiyo sebo
amazina nawe waterera amazina Henry ni ndigari amasano grashema yeso myashema Dr. Gwe yamuhore bwambo bye konko mu Uganda yati Dr. byakugamba ati byangu Uganda ji nabaje kubwira abajina nabitu nabaha konka ondiro kujipenetrating amukagire chwa yangwa mutachibre Dr. nyenda kugambire nga president ko kuyakugambira abashija bibiri yanga bartuza ko kirwo barebe viba ko nkaba muri kubireba to kubireba kandi wagira yiwaza kugira umwana wa akwijaka akagira cyakora cyangwa kikarebuka atibre n'ekintu kigurire okay imbere zo mu Uganda bwo shabashomera byinji tubarigire mbakaza kurondeza ndahe bagiye kuterekeyo river bay imbere ba gumere Dr. wa hana atunga shirinje zinga shuma ifo mu Rwanda rero yabare thank you so much omunyashema kurya riyamaza twakurra teka yawe egiye bakweta interaction biyo mine teka ye kandi tuhabura na tutyo hello ntwenda esinyanirabamu notugambira amazina gawe nawe watera teka yawe hello nyaburirota hello yes rirota nyabo amazina nawe waterera amazina ya yana ni na reba ko Dr. yanagamba ndi kugira ngo n'amazina mayisoti yarutaro mu kurabo ndetse kugira yabo yes abo kuda abo ko ari umuntu kubona umutwaro agujya kuwa konka ari umuntu kubona ubwo mutwaro aguteza abantu bose akaba nakora ndatondera izindi yes esanga ngo mutero kwese esente zaba zitezunda kandi konka wazujya kuwa konka ko ari kubona sente bagumana gavumenti kage ubu gavumenti bari kudesente ngero ngo naki iwo kaseta mungo boro ngo yutanga ngo ibyo kugira boro niwe mworo yes you're right webare mnonga nyabo teka mindset is key otiza kuchero kajanda mininga by the way okuturu kurebe bintu because nbajangu the attitude determines the attitude katwato ndijo hello amazina nabanyeta Bruce Jacqueline yes Jacqueline orirota ndireje natera hano y'umuraharo omurahara imbarara yes ate sino ni ingamba isi Dr. yashobora cyo kugira ngo umwana ayijeze mu business nyingo mudoka y'umuntu volunteering yes bwene kwenda kugambira umwami Dr. abana bafite bari wiring volunteering abo kuba n'ibindi byinshi byinshi Isaya kutahira umuduka yawe for the first day na kuruka kwibi that is the biggest problem ariko nyaza itoka yaje shop but the day you report is already you na kwibizo ayo na tikurara akwibi so tebari wiring bambi ku volunteering na kwishongejo nibije kuyongera kusafaringa thank you so much Jacqueline okujya hamwe muraharo ano mu kibuge cyambarara we yabarozeho izo baryo kubanza riti nakwiba a generation nembabaza katwate ndijo hello dera kwata umuntu wakana so that ninjade kutawara enteka za hello now echwano gamba kicherezana ngo obwonko nububwiga bukuba omutwe gwawe by the way omutwe gwawe that people started from scratch
omuntu kuba atine harhona atine chaineho konka ino mutwe hati cyo kubanza nukuhereza ideas so nabwo echo wahurente gateka y'abantu nibiciriza ngo yes umutwe nuko konka challenges around maybe hati let me blame you on air abeje numbashome so mu universities nibaho benye nabo kugenda bakizo muduka yo kubanza iyo muntu izobera to rwa kabiri tebiri 10 akahikana yibamo nebiri 11 today hati nimo mutakubikwipinga kuriya hati ekizibe kizire kikaba mu Uganda na nako gambiro abazaire beyita bari kureba nyoko bankurize tuko mujuru zo koryo no kuzabana ba haza foundation ninga shumsinje gomwana gwarkurira mano gumataringa munonga ahariyo naza nyoni kugira ngo a primary 5 mawe kere numunyerera kagure gari atinshe mukubani nkishashura rafizi ntambuza bwashi atubaguma warga ishomero vuga kagara ka wahikoto mukoshe nyoro barwenko urta gara aho mukashesho ruvujo rureta hari hotel ryarbaje ogumena urteka akayemeje abitano tima yazitire nambe nicenda kwija kumbuza sente zanjezo konka akanyoreka ngo oyino kukora kandi o saving akayi naka box kiye nazitama ikinta kwijukaje proper na ya nubwo akahenda akazukoze sati kukijukaje konka akenshuwaringa ngo nyino kuvuga eje gare ndete bibintu tato mwana agera umwana umvugo mu motoka umurika ngo life is easy konka oshimukuba oyinecho abana nabo kuboyine bintu rahanga bakweyire ogezeho kugira bo waguma no mwima umwana atakushaba ice cream ukajugura ngo bukoze naza kurra abana bine limitsa aho shimukuba no bakomi nanyu umwana mwine Arkwende gari ngamugorra kagari yakahenda ati naye marameza gani kana eje gari utakajuru repairinjira ni mugambere shintu cyumwe taro sente next time kana ajikori wotajivugire carefully ndio ni muteka ngo agency yes twine bintu konkati byoguma no shoza anyhow okay no jangu ni mbarashirinjo bo mutwaro gukana ke gari pana tugumburire konga ni moreka ngo apana uryo no ejegaro runo juvuga konga warewa hezo tukujita ninga wajitwaro kajuvuga na batayiba mukajite shaheje tuinaganda meza anata kuvuga gari okay ejo ndio ni muteka mu kujangu de society yorumu tuburi cyo kushaba ngo nico baco hata babana barna gamba go mcharo wa hurra na kugira ngo nabashuma mbeine mu mukarasi mubano shumese umwana aryasumugi eche bare chorno bara yuwaweya ngo takazaga mushomara kachibaramo because it is the first concept takajurraga konkariyo na scrolling asumugi uchibanurabamo utechibaro utanahaye cyo kureberaho utayine notes no usanga umwana yariyo nakureba ati nice yahandika ayine kitabana kacumu hakuja ati I got lost somewhere na sharumu gumanda umuntu ukiza kugize kumukorekitinga uti nyabore iwe jirebo wahandika ataburinza kudiscuss injira muna nabandi umwana umushanga ineriteki nakujya ngo tataka mfosinga kushomeje kose nyonkani nyende ndijo shono waryo nakushomereje program yoroho yashashurire ninge degree ne yawe nojya ngo wajikore nabakujitwara ninga shi degree zinyine nojya ngo nezakereni okay Doctor degagene tendera akire actuine kayono katwaho ongechi anagamba kandi twaza kwikirizana twe nabana bari ba TVST we need to have that spirit of sacrifice abantu bahati bacenda kintu cyo kumusasa ukache a generation niyo turimu nangwa mwenu actually there is a lot to do too much to do hati akagambo kamuherdo iwe ino mwana mindset change netana cyane nabana babo inomuka tuburi kibakushaba cyona ngo no kibahereza nitwa bo twina university no ino kuboreka ngo hariho ubwiro bwakuza kushaba sente akakujya atine nece nariki ozino munsha ukabara no kuzisindika kaseje nakujya ati harobo nkubanye ne miliyoni no mukonka ngambero mukazi mutinyine sente zone tukujya ngo nabatazini konka inde miliyoni no munsha bwe niwe abandi kumwabakuze mukabatoretera university no kuba ukumwaba training kugira ngo be no kuvolunteeringa
akatandika ukamwegesa there is a different abo wende tukuba university na experience on business and bitano. Okay. Nyenda kusima abantu batureba mwe bari munonga from all over mwe bari okutureba aha TV West mu program ya Simke cyagumzamu. Nyenda kusima batera amasumu from all circles washema omyarharo n'ahandi mwe bari munonga. Nyenda kusima doctor abo kwija kwegesa abanya Uganda. Kati kumuzemu na program ya Simka turi ya TV West targa. Uganda, are you ready to kick things up to the next level? The Uganda National Lottery brings you Sports Stake 10. Predict the results of 10 football games and win big. With tickets at only 500 shillings, join the fun and make your predictions count with Sports Stake 10. Sports Stake 10, your ticket to football glory. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Calling all football fans. The perfect start to the season. For one weekend in September, you get to watch 10 of the hottest Premier League matches. Go to the moment! Stay connected or get back in the action by reconnecting to DSTV. A crescendo to match anything. Available from DSTV Access and on DSTV Stream. Out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Twakumizamo na program yite ya Sisimuka ko twakuraganise twine aba Advanced International University. It is a sister university to Metropolitan International University. So niye shonga ubundo mwe tuguma mazina go tugumani tuga ko joining somewhere somehow. Twine omwami no wamara Lucas kandi we yija habwe itendekereri okubasa kongera kutushurura ebyakubasa kwa byo mwitendekereri intex zigenda zita na course nebindo kubikutambura ha university abwanyu obundo kabona hiwirukangisa umwana wawe ubundi kubibyabe wotakamanye nahi wakubasa kuba no mutwara bwe mureke mwakire standikire sebo twakwakira nashemerwa munonga ntekanso program Madam Charity we barobuhereza kana TV West mwe barobuhereza izina koko baragambana n'uwamara Lucas kurwoma Advanced International University abari ya TV West mwikirize basimira ruhango kubaho abo kuba services tukuzahaba fire ko ntuzahaba hurire mwe no kubaho nembabazi kandi mwikirize tusimira ruhanga abweco abakubasa kuba maybe ibintu bitari kutambara je ninga batine buteka ruhanga tugirire imbabazi akuba n'umunyambabazi na tumanya kana kutwera Advanced International University nshangwa na Bweru nasa na municipality wa Kiso district twine courses nyingi nkerizo bakunda beninzo batematemera ko kamtekana so program nkirize manze ndabarusi abana bitu basini yakana kuyihebza mu byijambe ntakagarikiraha kandi kubasa kubatabarusiya n'urugendo rango kushoma n'urugendo abarukucumanya barakirabire muntu bacetegereza kushoma n'urugendo nturabo mu rubinji mwe n'umwana kwa kuba yakirigire mu kandi mwe celebrating your success mwe bare abana bakubasa kwa baryokwe omwe nabasa kubataka joiningire nkahaya kandi nabaretera makuru marungi
amakuru gangu waheza senior ya kana no joininga university nobasa kwebuzo tawo konka ndyaha kandi nza kushobora kandi okikirizo kimanye ngo waheza senior ya kana no joininga university kandi no kora certificate courses omuryecho kandi ntasisire bwire twine courses nyingi kayo kubanza abari kwenda kushoma ubushaho ninga shi certificate in nursing ubwo wena ohereze senior ya kana ninga no wagihereze nyumaho utaka joiningire ninga shi kiroto cyawe kigiye cyo kushoma ubunansi twine certificate in nursing aho urukwija kandi ukatujoininga ukashoma ubunansi ninga shi obuzarsa that is certificate in midwifery echo muhendo kandi cyangwa kitwine kusinga yo kututunda hansi y'iguraha no kugira ngo advance twine bursaries ninga shi okushashura okucirweho taro kintu cy'uruntu ko kushoma kufuna quality education ninga sho kushoma ko muhendo konka habishare birya hansi ninga shi akushashura kuce kandi kwampora Avance International University twetebekanise we service